tok long kido kali jai ka thari nuvel le ka chingwai bong kali haso jakas along ke claim a songja putuman ke duelo thek prong lo lage kadu vikar benglora thek prong lo haladak asoka hotel penang ke bara video footage tudulang noda kar benglora thek prong lake jai ka thari nuvel le tok long chingki namoy bugali te kopia posi da kabang hui me lamang la hello komane BJP afan ke kroy organization da pupo jai ka thar ke ijaka sa tos ke pijur bang ko si puji SDC atum punonda jai ka thar ke jaka sa tos ke pajur bang ko si puji Congress atum le punonda jaka sa tos ke pajur ke jai ka thar puji non BJP alidar do an lening ye ta jai ka thar ke jaka sa tos ta ka pijur bang lo buselam khan po to cholo jai ka thar tos do bom lo alang jakas pen aphi dudun delo tang de jakas along ke do asongja pu atum ke kuna lo de ke do bom jai ka thar to dudun delo to cholo te jakas along ke do bom asongja pu a chairman panglo kadu go betula hala tum ke tos pa juji da cholo ke de Cingkidam bomoy. Jakas ke pas juda jai ka thar pumari di. Jai ka thar to dudun de lote. Jai ka thar to de ta jakas sa movement ke claim bom milu ke de. Kuch holo samri ke de. La hello de thetana kar jugan tungu magla hello. Jakas sa songja pu na jhatum ninge bom la. Congress BJP SDC और जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बन निजी बम लगा सोला जिया का थर के तो दो दे लो jakas abu men na klembo mo tos ta dambo mo nitum dori do movement claim ripuni tum khangun dege lasi laso lam bangke rata tum chini da jai ka thar a joine si jakas ta chingthul chot pusi che pangrong lo si nun Aphiwang bom lo 24 plus organization along nitum lead lo separate electoral roll 24 plus 2016 pen separate electoral roll council long semana ji 6 schedule ron pen halaso ahut 2016 aning kan pen 2019 aning kan ke tumang ko no 24 plus jaga thar alang lita 24 plus long sidolo neta dilitum organization ahet tumata 24 plus long sidola lo 24 plus organization claim bom mahut si nilitum Karbianglong arat atok anu nitum awareness damlo Karbianglong rana sini lo Sik sidul pen kali pute itum rengre la pen itum unelo itum makhai la pen itum long ricerai komu de lo puge karbing long rat tuhan awareness pilo chini lo karbing long ikilo la pen council long ta dilitum top dam lo CM tumen chingwai lo aning ki oy rat atum pinang ana ning ki oy aning ki pung aning ki duk hala sot CM nang chingwai dum pamika ki pena pode Council pen nangke tet kene ditum ning oi ning du kechiru charna pen council lang kong long lo. Halo sohut Elvin Teron kopi lo kepuke. Lake Elvin Teron nang kaning jedun halo sohut lake bahari drama si iklan lo pu. 2016 council long separ nang popo kangjang terang deputy chairman ke dua hut. Alang sinang deng dulo Rup Singh Teron dulo non ke alang lige MLA lo. CM malo kopi pot chok chi la nang tung claim chok chi 6 schedule ron pen dam dila kopi po la lang hasot nang do joy kende Elvin Teron kona lo hasu kat juge Karbinglong ben dong alang kon ang tan dun do kok ma mante hem tong do joy ma alang li hala so pen objection nang pidun me lage chok chipu objection nang pidun me ke Elvin Teron kopi polo do yoy ke
akali le ni tung la da councilor leng ningo ning du gari soi jang tu ma kong long ka chiru cha da drama si eklem bu na pu lahelu Elvin Tron da chok chi puni ki jong ka bang tung ma ke drama ke claim ke lage Elvin Tron se drama ke claim 2012 Karbing Long Autonomous Council election ahu halo sot ke ASDC le pen papa apulo papa pe tholo papa pe seat near cap hailo kap nili pen hailo kapre ni ninga be lablo sita pinanga na tum bang ke hailo bang near cap papa pen hailo Elvin Tron na ke hai ke lang li amri pen tholo alang li ke papa ASDC long ra achieve lo Elvin Tron ke kili na bang lola Elvin Tron la achieve lo ASDC uta achieve lo papa uta lang sa achieve lo kopi polo lang si parendit ke uping maslai si gaya sud congress uping maslai phan chi orden lo bonde lage te la alang li ke Karbiang long rat akar I ke hemprek lapet article 244A lapen ke papa lake rat atum si ke parjapot itum hemprek lapen labang so kadu gobe ekor pak pachunang po labang so sentiment pe si rat ke thura so Elvin Tron ko pipo che parende alang chi pani ge lake rat long isi drama ke claim lage Elvin Tron lo lage drama ke claim si parende lo lage thek prong lage Elvin Tron hai masudika chi pai lasi alang li jai ga thar fansi agent bu mati kichi agent bu mati agent gelang lilu laso papa regional party mo nang tang det po nang the det po lasi la tum han parem ni ge ni ta inu lo polang sacrifice lo su la ji parem de lo gende papa rem de lo halo so la hello Elvin Tron ke the tani jok che ge lasi no nalang li Karbiang long rat phan pachini na po sikshito lo workshop ki bi lata EPHL leader tum hanalang hang hige alang ta hang bi ahok pere bage etat la bang ni tum patin de lo na hang hedera choklo alang tumai padal tum sikshito ke alam ge rat phan ke thana prang lo ge lai si lo ta isi bang le lo alang polo 1969 ningkan ke thetan sikshito la debate lo busalang ipumati debate lo hala so debate ke alang pu bang ke article 244A lapen ke 6 schedule article 244A aphan abang ke rat phan chong thu de lo pulo aphi 6 schedule bang si nang po lapen 6 schedule lo pima la so teng si do po ko si alang le hadak YouTube long alang ke ninje do to cholo pe 6 schedule la jone pe si 1969 pe non 2024 ke la so 6 schedule la jone pe si kalbia anglong la pen kalbing anglong rat mi kereng lo mati ho la pen alang isi ni ye do la 6 schedule la 6 schedule long lip pudi 6 schedule long lip pu kininje jaga thar lake kichi agent ma boda lang hada ke pudu 6 schedule long lip pu ki potum an song 6 schedule long lip pu kaninje tu ma lake kichi agent ma boda lang kaninje tu lai silo lake atumi ke niya lang mode ani si aprang ke niya lang bang lai hello ala hala Karbing long life channel lo kaninje hala da kaninje la sulo Khasi Hills Autonomous District Council Garo Hills District Autonomous Council lapen Jantia Hills District Autonomous Council la anda bang amithang customary lower home tesi bang chi simarlo lapen hala da ateng bang chi claim long ko mekalo lapen hada koda tum bang revenue da chiklo 3 crore 4 crore da long lo posialang dak kaniji to cholo ta mission lo lapen council la da lang pinpulo council long ta non aki hai tuliram ro hang asang hola pusi claim bom lo pulo alang la sono ninji lo lasi alang isi gani ya do la 6 schedule hemprek long le ko
handbrake long liya ko ke non ko 6 schedule ike itum karbi lapen ilong so phanang ke rai labang so ron bosi itum 6 schedule bang pangtang nang po walang kan nije tu lagi nije ve kala Elvin teron nije ve lasi alang kan nije uta futa hako atumi kan nije abang ke 6 schedule long lead pukan nije tum ani lagi kici so putai po Kici so agent. kici so agent modalang lasi alang li rada phang constitutional lam thanji putai klar dak ben thano lapen isidulang debate ke wangwe lake drama son boslang pumati di debate lo ngani ke dang chiklang kle da ke drama son jo teklang kle po athe nitu phat kumalo na kan sai po si pumati Elvin teron alam the lapen jai kathar alam the phan kumalo kan sai po lake hat delhi pen wangwe lo oh chief minister prime minister home minister wangwe lo lagi ladakh ami thang khe phan ami thang along ria phan komat kaningje bang si ahok lapen constitution ateng pen komat si ahok kaningje khai lapen longri phan ka ching hon lam the kaningje thip halage ratsing saipu di lage ratsing saipu lage Elvin teron ami thang ching sai nam lo jai ni tum party APSC president jai ka thara ami thang ching sai nam lo lage ratsing saipu lage te alang phan alang kupisi ni tum manang kang sai bang wi komalang kang sai po alam the ko so alang kaningje long po non ke alang li Delhi University long pol science kete pulo honors pulo political science hiri pulo sita non Karbi Anglong ta pol science honors ka por hi tum do pilo alang li sona khak a political honors ka por hi tum do pilo no ge igo delo lasi komalo non ge 60 lam ka chi net po 60 la phar ke typical lagi Joni ke pori na taun alang li Karbi Anglong arat akit hek awe delo ne cholo pusalang ke chimata nang lo lamagi lasi lason la rada phan lang rebang ni Elvin teron kai rada phan nang li ahogalam thano ahogalam le nije non ahogalam le japono la hello la pendulang MOU kacetok MOU kacetok 1995 1st April halage Karbi Anglong lapen NCLs arat akar i ke ahok tak ke MOU ke kali lake handbrake article 244 is nahi po as je momben ho te kopia po sialang li halasot MOU po sign rong lo MOU kopia po si ke pasan rong lo ko bara bidi lo Elvin teron bidi lagi BJP CM advisor Elvin teron BDC 1995 1st April MOU ke pasan ke lake Elvin teron bidi lake jongnong ko gi lage la hello lasi komat sia agent lo pote lake government agent Karbi Anglong rat phan paching thu the na lapen ke regional political party phan ka da ber thip nang pu labang so bidi kiri ke lake Elvin teron hello lasi rat tung la bang chi nai lapen ke lang lagi ni la handbrake ke 6 schedule ke lapen ke handbrake ke nangne 6 schedule se nahi pusi APSC party tungke rong thana bomlo dingkan trok lo lage thang jokta langule ba wele ani khang ni than lo alang lita chok chi delu lagi nang tum la solo la pulo poke media long wang bi hala suhut ku people lo ke bang de ge lasi nitum APSC political party pen ke nitum ke 6 schedule anda chok ke nitum pupe 6 schedule anda chok lo punitum pupe APSC party ke saying 21 January 2019 ading kan pe nitum slogan ke hang handbrake long ni tum sang se lapen 6 schedule pantang nang lapen council long 6 schedule implement ji poke nitum ke la slogan ke nitum lagi cheng slogan Elvin teron la bu beden ba kona lo so dalang to nang ar jugnong den ba
Lasi, six schedule ke lake council on kachari ji a roncho lake. Council pun lake assembly ke lumati secretary office ke lumati lake. Lake itsi a council on a secretary office lo lake. State a secretary office ke lo lake. Elvindron chidi ni del malasula. Lasi hemprek ke nang po. Hemprek long le ako itum karbia khaila pen hinglong aso khai virdet na. Virdet po. Long le phelang. Len right anda bang nang thilap po. Voting right anda bang no nang thilap si council long iya mang jeplang lo MEC nang jeplang lo. Chairman nang jeplang lo. Lasi la bang ke chok che lo itum khai virdet po si itum sik sidul ar ron pele che protect nang po si nilitum ke chi songbom lo. Guwahati High Court a case pilo. High Court a verdict nang pilo je council ong chikloyon drop. Arhon semano chiklon trok ambong pen council of han hukum pilo. Te kopia pot pinier niata karbing autonomous council atu labang so arhon semar midelo. Jong si sik sidul arhon ki thang nagali lage. Pulte कोर्ट तुम केस की पीछे चेंगे नहीं पैसी नंग देंगे दे जी tapi di ke sik sidul ke lage intangrak bino aposi koda tunta labang so kes halo so anikan benang deng delo lapen wardi kanang pidelo cholo CM tuliram long hang atum pulo nitum ke dak pen lo elo pulo ha dak sidulo governor secretary phat governor long nitum chingwai dong lo governor secretary aphan hang lo governor bang hada ke nitum long nang lilang pukul kodan dia file papa tuelo laso file ke pari ji ko malo ja kong do karbing long ben bang pli mele do la bang pli mele tum hadak Guwahati secretary office long luda mune ma assembly long la tum la so a file ko na lo implement ko pula tum ninje thek khedet ma man ninje tong ganije ka he ma lasi APHLC a phat kalili kalang lang nang ki bok ke di la ke sop la ke angkur ga ya lam sai de lu non nitum APHLC a party pen ke dam tang BJP a election ke dam tang MP election ho MP election ho nitum APHLC pen chedan lo nitum constituency sir kep karbeng lo na haidelo constituency sir kep na haidelo di mahaso pen isi na hailo kep na hailo la long sir kep na hai pen posi non BJP atum do the sang the alang tum sik schedule a workshop lapen awareness kibi 1952-51 district council ke long pen peneng 2024 an ke ningkan proxy ke hini artam play alu rada tumhana arjuno lapen rada tumda munthi tha komada political party council long kangni koso period party tumsi sik schedule awareness ki bilo sik schedule alam rafan ke thanlo laso are court lang tha rada tumta theklong le lagi theklong le lasi non dili tu APHL se party pen sik schedule of thiblok council long sik schedule ron pen claim nang ji sik schedule ateng pen that long le apota anta council are deng si donang ji long le anta councilor deng si donang ji bang aphan pilong le la soa ron ke semar pamekano ko la bangso ke claim pen posi pini BJP atum aning ki jangji itu lo bangso a movement la so a six to movement la pen autonomous state movement claim bom pen posi lang tum aning ki jangji la si pini nilito APHL se party la ke rata party pina ka posi Elvin Tero na ke hai alang li take share reset council advisor
CM advisor ada ka che plang lo pu pen alang li kalili kalang lang alang kan ye bang ke chok che pu si pu dam na ko ko non 2026 ke MLA election lo la so MLA election lo alang amri a constituency pen nai BJP pen ticket ke chu hang dun ji la bang so akamatha pen dong APHC fan ke tek rak lo de la ta matha me mi lo hai sita la bangalang li ning alam lo alang thur ni thur de ke wa phe sita non rada to khei la pen longri kisung alam chini pa makeup pen kithu rahut alang rat phan aning pa bob ke Elvin Teron chokchi lai lo ni lipu kang tung mage la sinon kiwang jilang ada nilitum APHC party pen ke arjap thipo la pen ke 6 schedule ateng pen council long aron semarsi keche ke be tuma phan long le pilong le datang po keche tuma phan election of vote pajok long le datang po council election la pen be par beha ke claim pen danglok jakong la pen council pen kipi uno sakuri aboreng awar sai adda council pen CP nang po la bang so ron bang semar nang ji pu bang ni tumke claim thipo la pen ni thipo la hello jai gathar mate APHC atun arong शिक्षित लाम ले थानन के पाचुबाय लापन अहो लाम ले थान करन को ला सो पथा को पिन कांगे तमन कर लाबाय शिक्षित alam nilitum rara phan ke than lake ke that tap kali lagi a constitution a teng basi tu than constitution long ko pi ba ke to la so teng si nilitum ke rara phan than Karbianglong a district ar loke pontiat ke nanglut un e lada ke di Sikshidula district pinake pontiat nang ludune daki puke Assam pontiat lu along si top dak lu lagi be Sikshidula loke ludabun elo dake Assam a pontiat tum hada ka bang system a district teng loke dake dake pai un di pukle Sikshidula ar loke ludune puk dak top dak loke yo dak pilo tok ke ho it shall extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous district under the 6th schedule of the constitution of India busida ke to sik lasi la so 6th schedule ar lo ke lu de puke dak tok dak lu Elvin Teron la thelong de mo Elvin Teron la so kitab che nam tho la lo kitab ho alang ke 6th schedule ya kinang lo no ke hemprek nang po puke di ni tong 6th schedule nai hemprek nai Karbia khela pening long khai vil dat na la sila so hemprek long le prang ke protect nangi tum constitution na teng pen pusi nili tum ke rara phan ke thang lage ke ni tum ke chubai gali daga tok da lage de ho Elvin Teron la so kita pori de ho jong sila chok chi prote ni ke case pi de no Elvin Teron case pi de no la chok chi pro case pi de no la pen autonomous 6th schedule ke nang nelo itum ke nang nelo Karbianglong arat Karbianglong Karbi la pen ilong sora nang nelo pura pina pen Elvin Teron ninje no to ninje dango itum nang nelo de 6th schedule ke pura ninje dango la nang nelo ma nangji la so lam ke ran lang pangsa na kali mala di Elvin Teron na bhan rat lang pangsa na nang li bhan rat lang pangsa na 6th schedule lang jima nang ne 6th schedule ke nang doma we 6th schedule constitutional long toklo paragraph 20 ili tum ke hemprek le long lok pusita ili tum 6th schedule ke warnu Meghalaya state long lok lo Jaintia district autonomous council
Garo Hills District Autonomous Council Kethoma Autonomous District Council lo hada te bangbar philu mate ihudi si ki pudala BJP la pen Elvin Toron tum dei haladak Meghalaya Autonomous District Council long ke bang ke che tum hadak election thud long ke pola mar long ni ताकि निजे वे देख एल्विन तरोन से निजे दे लगे हलास बीजेपी या सीएम एल्विन तरोन है लासी नहीं लो इतुम कर बिंगो ओलो तो थोलोंग जी कि थोलोंग जी कुपिया हुट को सदो कि थोबुल लगे कि थोलोंग ही के लगे कॉन्स्टिट्यूशन में सी लगे थोलोंग ही कॉन्स्टिट्यूशन लोग तोगलो 19 कर बिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोग ले प्रांग पेन कर बिंगलोंग आलो के दो तो क्या जाता डाक अराय दलो मो लोग कसे मार हुट काउंसिलर रोन कसे मार हुट के पाथुलोंग की ते तू मीनिंग है पाथुलोंग ले ते तू मीनिंग है लगे हिता हलक हलदाक मेघालय गवर्नमेंट है तो बांग हला सो रोन कसे मार हुट के बांग पाथुलोंग रोन बिको हलदाक कौन निकाम बेन हदा के दोबारी में तुम बांग के पाथुलोंग रोन बिको इतुम कर बेंगलोंग ला सोरोन से बाणा कोक तहाय बस हिमाना कोक जी बिहारी बेंगुली है तो नेपाली तुम तान पेन हाय केवांगा तुम ता आप्रांग बेन केवांगा तुम हन के लदाक इतुम भुट्टा पाजोक लोंग नांगकोक तहाय काउंसिल इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोंग ले प्रांग पेन केवांगा तुम हन की लासोलाम क्लियर नहीं कोपी पोलो लासोलाम पक्लियर दे के एल्विन तरो लासी नोन नि तुम वे किमिया तुम फात कलिली कलांग लांगालाम हाय नंग थान बांग तुम नंग क्रोय क्वेलु लगी लापे नांगली नुवेक्सी कॉन्स्टिट्यूशन रोन थेक चोद बुचे मथारी पिनी हजार लाख आ बीए के पास एमए के पास डॉक्टर इंजीनियर लापेन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पढ़िए तुम दोपिक नो लाहाय तुम पढ़ी थे कहते मा लासी नांगली लाम थे कॉपी मकन इंजे लाके रात तुम नहीं साइ बोंगलो लासी नांगली में थांग पॉलिटिकल यार ले अफान लोंग चोट अंता चौक पुकुचे बता के एपीएसएल से अफान कालिली कलांग लांगलाम नार बोंगनंग ने लापेन एपीएसएल से पार्टी पे निलितो कॉन्स्टिट्यूशन अलाम रात अफान होक अलाम के थान लोंग के नाली कलिली कलांग लांग पामिमी फुलाम के रात अफान पमांग हुनंग ने लाहेलो